Eh, Um, alright, let's close our eyes. Pray to the Lord. Our Father, who art in heaven, Lord, we just want to thank you for this day. You have protected us, Father. Lord, we just want to dedicate this day unto you. Lord, all the proceedings that will take place, Father, we ask for guidance, we ask for wisdom, we ask for a spirit of oneness amongst us. In the mighty name of Jesus Christ, from now until the end of this procession. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Amen. Bata di utabore sana kare ako chakalo batili kaha ora ora bare har sana ko mona dir dikul ka kaha ko reter khona ko putsa marsa thula malume chakalo batili ka ko di bane
Hanze go bona ka hanti ha teng ka kwano ha teng ka hanti ha tamaile ka hanti betso ha teng ka hanti re teng go raela ngwana a rona ke tele tele ba le ko morago ha ke go tsena mo ntu hanze go tsena mo ntu
Bantse go tsena mo ntlong betso ba e le gona re gorogang a tsamaye ro go laela ngwana a rona ro go laela mma a rona ro go laela maikele a rona ba e le gona re gorogang a ro go laela ngwana a rona ke tsela ka metsotso e le lesome. Ke tsela ka metsotso e le lesome be re tswala a koga re terteneng mo ntlong re te go laela ngwana a rona a kogang re te go laela ngwana a rona ke tsela ka metsotso e le lesome se tshware sela seo se le yo mongwe a se tseeletse ke tsela ka metsotso e le lesome a re
Harus pilih badai pun dulu. Mana harus pilih badai pun dulu.
tshwara ya mo pedi re se ka metsogela e ka nna supa mme nako e nna e dia re se ka bonyelanka ke tla kopa banna ba ba latelang hata ba Nkoborwane Bofero Nkoborwane Nkoborwane Makato Mutatsing Isaiah Mutatsing George Mutatsing Kisao Baka Mutatsing Baka Mutatsing Admira Kapano Admira Kapano Haro Mo Takoka Asi Pero no Ramata Lama Admira Kapano Admira Kapano Mana Bato Baiki Admira Kapano Bakai Mukora Mutatsing Baka Madam, aku yang cai. Ya, betul. Itu harga. Buat atau dulu kok.
Are la peleng. Mudimo mora, mudimo mayo halalelang, mo musong maletsati, moratare selayo mone morra. Regano mo kameri, hotea mele wa motwa wikio khosi. Rea hove ha bana bata bagua ka yana ha mohole batsali. Bagua ka botselo ja gagwe mo kameri yo tshilile. Meke ka mo morena rea ho kopa raba balela bote. Babata bomba ya go bua ka yana khosi. Dina le go la ntatelela morella me yo halalela re arapela. Amen. Hallelujah. Jenna to hole wasilo gugwa morena. Yo limela mohon nale asa. La untijalo wata sela. Wanda Kristi utusita balisu. Entonces no, hay buquite. Batsadi ba me ka le tsogo la mela molema go tsana bana. Ka le tsogo la mela molema go tsana batsadi. Ore ke nna tsogole botshelo go bua morena. Hello. Hare tsana ka tante mo le tsogo la go la moja ke batsadi. Mo le tsogo la me la ga go la molema ke setšhaba. Mo le tsogo la ga go la molema ga tsana mo tanteng ke gona go morahe o nnang teng ka ga a rena mo re tlogeletse baruti le bana ba rona. Ha re tsana mo tanteng a re ganeleng ka letsogo la molema. Ha re tsana mo tanteng a re ganele mo letsogo la molema. Letsogo la rona la moja ke la batsadi. Ha o tsana mo tanteng ganela mo letsogo la go la molema. Re ta mo letsogo la gago la moja ke batsadi re ta bona ha o ka sala thata. A re ganeleng ko letsogo la molema batsadi ba me.
re tle re he bana ba lona sebaka sa go nna ga go na le thata re ta boa re lena bonna ke ditiro tsene re dintse ha lapeng a re ka pela re di beele batsadi go opa le tantegela gone ha bonna ke ditiro tse di tswa tse re tswang ka tsone kone di ntse ko lapeng a re bone gore re di nnayang ke a kopa batsadi ba me a re ganeleng ga le tsena mo tanteng ganela mo letsogong la lona la molema re te re he bana le batsadi ba ba tswang ko ntung mo letsogong la moja ke a leboga Amen. Ma rete re mo horose batho betso ka thapelo ke tabo ke tutile bile ke netse moruti wa me ha re mpweleng gore a ta a mong khorosetse ka thapelo. Amen. Kahiso ya modimo kahiso batsadi meng re mo gorose ka thapelo mo ileng ja ntatele ja morwa le ja moya wa gala la morata le tseleo molemo ra moso wa letsatsi monghadi yo tetseng mosa re beile mmele wa mothanka ha ho kiyo mesia yo tetseng kgalalelo le lerato gore ba losika le ditsala ba te ba khone go bua ka ene mo kamedi ka gore o bontse o na le bone mo pele ga go Jehova na le dienta botshelo kgosi re so re mmeile ha monghadi yo tetseng mosa ditsala le barato morena ra ba te ba khone go bua ka ene Jehova yo ka letseng maru a tshabega se na sa le godimo ntate re o kopile ha ka ra go kopa ka bolele ka o ntse o na le rona kana go tsote mo ineng ja ntate le ja morwa le ja moyo galang ka Jesu amen. Tsa di tshepitsa mo tsamaisa tiro ke a leboga baruti ke a leboga batsadi ha go ya ka ke ne ke kopile ditilo tsene re dintse ko lapeng bonna ka re ne re di atimetseng gore batho ba te ba kgona go lekana mo go tsone baruti ba me ke ba eme ka dinao bo thehela ha go na le ditilo ka ko ke kopa gore re tere ba pise le rona ka kwano kana ha go na le ba banyenyane mo go nna re ka sutela ra dima baruti setilo le pedi ho ke a leboga mare re tsweledise tiro re boloke nako batsadi gongwe pele ga re ka simolola ra tsena mo dibuing ya ka lenaneo le thalosa ga rona go na le bagolo ka go harologana gongwe ba bangwe ba rata gore ba bone gongwe ba bangwe re sa ba bona gongwe ba bangwe ba le teng re sa ba itse mme mare le leboga hela lothe ke bona ha tona wa pele mme Makgatho re go leboga go bo re tutile re le Makunje le na ra go bona re go leboga re ni kra Madubu le ona ra le leboga magosi a rona ba le tengano re leboga boleng ja lona ke a leboga ka lekana nte re boele ko lenaneong sehela se le sengwe hela re tere kgone re emeletse di buitsa rona ka go latalana ga tsone re ta bore tsana matepodisong ka bolwetse ba latela yana bofelo LD Nkoborwane Tebatso P Nkoborwane le re tshimologo go lata ke kopa bele se kgakala ha sehela se temana engwe hela tse pedi re be le ra timela ka kwana re tere di diragatsa lenaneo la rona ke leboga
Dumela. Ke bidiwa Bofelo Nkoborwane kana doctor ka letiloti. Ke bidi ke ngwana wa bobedi wa ga Maithomako. Ke fatekiliso ka bolwetse ba gane. Ga tekile a re nako nngwe ke timetse ke kopana le bangwe ba mpotsa gore ke ngwana ga mang. Ka ba ra ka re ke ngwana ga mama. Le yana ntse ke re ke ngwana ga mama. Bolwetse bo tlhagile ka 2020. Mama nna go Lethakane. Me a kopa transfer. A boela ha Motšhudi ga o finya le ha lapeng. Me a ntse a le ko a boela moragonyana ta ha Sethoga. Kwa re tlogetseng a ntse a berekela teng. Ina re last year bolwetse ba kekela jaanong ba tlhasela. O na telwa ke dithabi a ruruga a sa robale mama. Me a re ka di 30 jalo tsa ga mme a admitelwa ko bokamoso. Admitelwa ko bokamoso kwa ileng a nna teng go fitlhela a re tlogela. Me ine rantsa jala a lwala jalo mama. Ine ntse ile ene mama hello ke mitse. A isi kwa hetoge gope. Ine re ke tsena ka lebati la wadi. A rapa me mo bolaong. A 10 yana ntebe a smile. Ya ka neta iri go lapeng. Pela go ra re dumela mama. Bona go smile. Mama la gateletso yana. Ine le motho ana le maikaelelo, ana le dikeletso tsa go itirela. Le ha bolwetse bo ntse bo mo gateletse ka ene o na lwa nthaeng. Yo tse dinyenyane nyana go ijesa. Nako ngwe re kile ra lwa le ene ke na le rragwe. Ke na le papa tota. A re no batla go emela mo bolaong. O batla go boela lapeng. Tsatsi le latela mo batla go boela lapeng. Batla go ipona le go Sethoga. Ke mo re mama nna ha tsepele. Baetso me o lole. Mama o lole ntwe e molemo. Me ki kokotela ka ke mana ke ile ka e bona. 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ke mama. Ke a leboga. Dumelang. Ke a le dumedisa ka leina le matala ga Kgosi Jesu. Ke bidiwa Tebetso Nkoborwane. Me ba nkitseng le ka ha ke bidiwang ka teng mo lapeng ke bidiwang kaka. Le la Tebetso ke la oma. Ha o tsena mo ga molekuri ke ba Tebetso. Ba tlile go ra ba re ga re motse. Ba ta go ra ba re ritseng kaka. Ke tlo go bua ka bolwetse ja ga nnake. Nnake o lwetse.
mme le ha a lwala jaana no ka se kutubele gore nna ke wa lwala. E ne e le motho yo o thaga, e le motho yo o thata mo botshelong. E re o morago re wa lwala a ba re ga ke lwale. E ne e le motho o ne a sa rate go tawa gote wa lwala. Ga o mo raya jalo le tla thobagana. Jaaka bofelo a bua, Maitamako o simolotse go lwala ka 2020 a le ko Lethakane. Go na le weekend ke ele a bata Gaborone. Ne ke lwala, ne ke go hetse motsotsonyana. Bo ngwana ke be ba bolella gore kana mama o ho hetse. Ha ke ho hetse bo go ta ene Maitamako ka sebele ka ha ne ke mo itsantse ka teng. Le ha ne ke re thogo ya opa o na bata go rate ka go nna le ha sa ikutlwe. Ha tsena a re go nne go rileng ka re ga ke go bone. A re ke dirile diata jaana ka re ga ke go bone nnaka. A re o itse gore ke eng konne. Ke tile go go wena, ke tile ke tswa Lethakane. Ke re ke ta re tsatsi jano be ke ta go wena ke ta go itekodisa. Big sister ke a lwala. Ha o no bona nka be ke go supentsha ha ke lwalang teng. Jaanong ka ga o bone mme le ga le ka lerato wa bona. Ha rialo be ke re ao ke re lwala go thenaka. Mama ha o tla dikgang tsa ata ga borona a tswa serowe. A go ntsa kwa ke nnang teng a go roka le Maitamako. Mme Maitamako ene a re ga a gatelelwa ka nna ne ke sa bone. Mme ba mpolelang ba re mma monna wa lwala. Mme a nkisa dipatela a ntse a sa tsoga. Go ya hela jalo be ke bona a ba ta ntsupentsha ha lwalang tebe ke re nna ka modimo o teng. Mme maitha a hola a boa a boela nda kgarete. A nne mo e leng gore ne ke mo hakamalela gore au wena o no lwala jaana. Jaanong jo botambo motsajo ke ne ke le mo serowe yo nna ke wa nteletsa ka di 22 a nthare nkonne monna o ga a tsoga. Be ke mara ke re gore re ke emelela a ba re me re tsameng rothele mama ke ta heta ke le tsa ha Phalate. Ha re tsala kwa go Gaborone ke ra mama ka re na re monna yo ha re motho a lwala re emeletsa le go apara re sata re tshotse dibeke tsa diaparo re ithana motho a ntse mo sitting room go twa a lwala eng. Le ene ke mora ke re o lwala re batho ba ba rata o le tshotang konne nna ha ke lwale. Mme le Friday wa teng re ile go le la bone Friday be ra spateleng re mo isa. Ha re tsana hela mo koloing a ba re ke itse gore ba go nthobatsa ke a le kopa le se ka la dumela gore ba nthobatsa. Mme ka lesego ngaka ba re ke ta go tshela metsi a tshela pente tse pedi tsa metsi ra boela go lapeng. Yo mmotana ka Sunday a ba boela go tirong. Jaanong bolwetse ja ga mma go sheki bo ntse bo a ko tlase. Ne le go kwa na kwa thata ha ro ja se wa go sena sepe se se tsanang ka legago. Ke thaeletsa yo rra kana mosadi o ga a tsoga mme o gana go a spateleng. Ha bua le ena ba re o big sister yo o tsere dikgake ta spateleng ka moso. Ra mo hepela ya le gore re mo hepela lo be ke ya hela maitha tsena ka go kwa mile Friday wa di 30 a ruta gore re mo se spateleng. Ha re tsena go ngakeng ya gago go bokamoso a re kuba a re ga se tsatsi la gago gore ke go bone tsama hela o boele go lape o tata ka la bobedi. O tata ka Mantaga ke go bona ka Mantaga o na a thaetse batsadi ba me borre bangwe ba nnese ha ne re le teng ba re wa reng ra re boele go lape re tata ka Mantaga ba re ne ke le kopa le se ka la boa le mme wa ntse a lo tsamaya le ko emergency. Ra tsana ko emergency a thusiwa. Jaanong ha re sa re tsana ko emergency a na le khupelo ke mara ke re a hupela re ke hupetswa ke spatela
kana ha ke rate sepatere ba mo tsa x-ray e supa gore ga ana khupelo be ba re nya mme re ta mo robatsa a ba robatswa batsadi ba e le gore o ta tswa ka Saturday ha re ta o motho a re wa ke weekend ba mpetse Monday kana ba tsamaile ba ile weekend nna sa roba le tswa sepela re go ta ba dirwa sengwe a ba tswa ka Saturday ra dima ka tswa bata re moka re ka maitse a ya kwa tlase o ithelela la bobedi ne ke na le tsholohelo mo go nnake la bobedi maphakela ha re tsana ka 10 ke re le modimo ha ise nne nako ka 1 ha ke tsena ka re modimo wa arabile dithapelo tsa me ke ithala maitse a le botoka go na le phakela ke kgona go mo jesanyana go mo go bedi ke re nya ha o jile go le go bedi go le go raro go siame ka 7 ha re tsena bana ba tsana ba tswa ke ipotsa gore na re go ha batho ba sa ba tsana ba tswa go dile be ke tsama ha ke tsena le last born a ba le bakwa me ke ra last born ke re tsama mo go ta wa ntha a ba re nka ka busa batho ba ga ke ba bati o ntse o lebile kwa mo go ta wa bobedi ha ta ba le bakwa gape a ba re nka ka bana ba ba ntsenya dinao ke kopa go ba ntse yo bofelo a re ga ke gope ke tula go lala na mo bolaong jone jwa o ra o lala le nna mo bolaong o lala ha kae nna ha ba go mpotsa ke tula go itatola khantelanyana a ba re jo o padile ngwana ga monnago maithamako be go ra gore ano wa re le ba re tsaya dikgang le maithamako jaanong ke ipotsa gore batho ba ne ba tsana ba tswa ne ba tshaba eng ha re ntse re le go gore a re mara re nya nna ka ano nako e tšhailare nnang ha batse batho ba tswa ka 11 le ba ta go ithakanela go tsamaya ke ithala le siana hela jana kante o re iletsa gore a re ntse re le go be gore wa go thola kgamiwa ke sehuba ha kgamiwa ke sehuba be re kgona go mmakanya be re sentsha hela ha hetsa ba re ntshela metsi be ke mosiela metsi be ke re nya o nne metsi be ke tsa go bidwe ti show wa tshwatse na hilo gore a eja maitse o re laetse le bofelo nna re sante gore wa re laela o re ile a re ntesa nke tsamaya doctor mama wa kae a re ga o ye gope ka re maitse ga o ye gope a re ntesa nke tsamaya mme nna ke na le solohelo ha ra go letswa go teemang ha kama tsogo a botijana bontate a re thuseng ba kgethileng
go ga ka sehela seo re a leboga ka tekodiso mme se buisa bogelo se se taregang tekodiso ke re tshimologo go latana Tshimologo Kolata ana masaneng ya Constance Kolata nna ke thogo e kgolo go ke malomagwe Solohelo Nkoborwana maithile le moloki ke thogo e kgolo go mo ke tseng masere le ka se e botswana ka bokakeretso ra isore thogo e kgolo go twaya mme go ne tota ene Solohelo ke ntseng ke bua ka ene o nang ante kudisi antare malona maithi ga a tsoga re ne ra teng le mosadi ya ka di 6 go bokamoso mme e rile ke tsena ko ona a robetse le setogolo sa mebina motsosa ra malome ke tshimologo a tsoga ante ba smile la ka le seditse. And then ono ho bile dijone di bile ka kothoko na isaji buna simola go mo se but go tshimola gona botsa gore a ke mo kwetsepe ona botsa le go kolonele and previously ne go tule gore ona khonna go ja dinawa hela a ja pera me ne itumela te gore motho ha ja ka re antsa a ya dipilisi ya nta ga o ja without ya dipilisi I had that belief gore no to go ba me tota go ke mo ka o mona gape go face 4 ana heta hala pela me ka smile sele jana go tsa dijang tota khanyetona the woman she loves peace ke ra nna se ke sitse ke le maloma a ke tsore ma gora me even though ke se motho yo I'm not a church goer but I have a wait for her a peace, a passage from the Bible because I sometimes read the Bible. Ibanga peace here in Matthew chapter 5, I think that is verse 9. Blessed are the peacemaker, for they will be called children of God. Romans chapter 5. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord. Me, pakeso. Nkase, ke tabe ke sa jere sente ha ke thoka go bua ka her good character. And then the good character is amaelana le lone peace. The woman is also, she has a good character. And still, the passage in the Bible, it says, blessing associated with good character. Matthew 5, verse 3 to 12, outlines the beatitude, describing those who are blessed as having qualities like the righteous, mercy, so it's a little more mighty. Never is. I care. Otokahala mighty. Ibon Solohelo Nkobarona until it's around 2 a.m., 2:30 a.m. And her Malong Bulutija Motokola Opati. Kineka Melana Savi. It's just across the road and then Bohorka Tohulumbani. Iran Rahoraka ni Mantatole.
mo e rileng ka Friday be re tla re mo tisa kwa batsadi ba Tumasa ke beregile mosadi ke a le rata thata re tla tshwaragana hela ta nna re sapatene o le mo togetseng o re mohileng moloki re nna ra go go lona ke a itse gore nako ke ba nyadisa nela re thudisa mo ntole re tswaletse mo teng le tsatsi lotlhe and that culture ke a e rata tota gaetso kana ke teacher nka buela ruri ke a leboga Ke a leboga malome. If you could read the Bible more and not tense like you said, the verse tsa gago re ka di akola. So I encourage you to now go and read the Bible quite often. Ka sehela se tabong se tswa batsadi ba me, sehela se tabong se le masheta, se se ka gomotsang, se se ka hang batho gore ba kgone go bua ba sa hegelwe ka bata bo bona le modimo jo tabo le bo tsheletse ka di phela tse di ntshang ke tabo ke la letsa di bui ka botshelo ja ga Mighty. Ke tabo ke simolla ka mmoki ting ko borwane o ke ditse je motsatsing tsholofelo di tšhabeng kitso je ko borwane Samuel ke itumetse Leyot ko borwane o ntibile kokoro maungo en maduo Lonena disa modi a khotla modi be di kgwaneng EOG church representative le BAMB representative ke ta le ka gore ya ka ke le badile be lentse le thomagana ka kwano ka se mpase la go le sky Batsadi ba me morutikano wa o kopa khia koloi yo a itseng ke yo le mme o kopa khia ke a leboga khona go atwa nna ke
lemoge boleng teng magareng ga rona jaana palamente wa kgaolo ya Chapel North Haksahosa Senior Studies kana pele ne le test e ka ska ngwaehosa bibile e le tona wa higher education re maile ra go le mogare go le boga monga rona go botsetse le rona hana verse nyane le ngwahela yana ke te ke boele go dipuing hela ka le phutego ya me ke a leboga tota ke ne ke ikopela gore ke kgone gore ke bulege mo moeng and ga gona jaaka nka dira jalo ga ke sa kope mo go ene modimo rara mothata yotlhe ke mo kopa gore a ntshegetse a mphe nonogo le botlhale ja gore ke kgone gore ke bue le ga ke le mo talelong e kana ke ikopela ka Psalm 121 verse 1 le 2 ke tsholetsa matho a me go ditabeng wa botsa Tafita a re thuso ya me ta tswa kae a re thuso ya me ta tswa go Jehova yo o dirileng le godimo le lefatshe le tsotlhe tse di mo go lona jona ke letsatsi le le botlhoko ke a ikopa Jona
Mme le ha go ntse jalo morata fite mo Psalm 23 ke rata thata mo go ya bone. Amen. Ha re le ha ke ralala mo gorogoro wa moruti wa leso ga nkita ke boiha bosula bope gobane o na le nna. Kgogo ya gago le thobane ya gagwe tsone di a nkhomotsa. Go na le pina e nngwe e kile ya opelwa ka sebakanyana ke mothami mongwe wa monni wa kwa Afrika Borwa. Ta ke tsora o bidiwa Tshepo Tshola a re holokile a re o nong ka dimile motswalle wa re putsa ka lorato le ha pelo e tile botlhoko o entse thato ya gago. Ntataisa Jehova ke mofokodi wa gago ke tekeselle maotong a gago ha tswelela go pela re empa ke ikopela maatla ntumelle ntate ka tiisetso le mamello ke Sesotho tantshwareng mme a re ka hohle ke leke gore go lokile. Hallelujah. Le ta intshwarela batsadi ke leka go ntsha botlhoko jo mo gona ene ga gona jaaka nka dira ke sa ithotoetse jaaka ke ithotoetse. Mosadi o ne le mosadi wa kopelo ha ke kopana le ene
23 years ago. There was not been a site. So, on tout dit le horreur, haole mortalelo. So, c'est beau to ka ho relief ke kopelo. Yang ke sone so bona o ka re ke le ka go dira jang. Me ba gaitso. Ya ke sa tso go bua. Ke kopane le maitamako ke nna go phikwe ka 2002. Ga ke ka dira 2003 be re tshola mosimamiki. 2004 be re ipwa se boa boane ke yo. 2005 le ke monyana. E be nna mo pelela jaanong wa botshelo. Re ntse mahelo a harologaneng. Bo rapa ga boroni jalo jalo jalo. Mme ke go bolelele. She was very humble. Bama bane ba bua ka ga ene, they were not lying. She was a very, very humble person. A le boikobo. Smile sa gagwe. No matter gore o mo ditaganong ka he kana mo seemong se. It was always showing up. A rata go tshega thata. Ona rata go tshega. Ha o ka lebella go le mo dinepeng bontsi ja tsone tse di leng is either wa smile kana wa tshega. Na bana ke letse ke share la ba mo di video ne le se bini mo saka na a kotama hela nna kana kore a rata environment e go nna go le joyful ona sa rate go nna nga motse mangala and very honest. She was very honest.